Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Umentri hima melim uba ke langste ubadai pej badai khmi ya ki yo ki hat hapo ka hima ki bahap hapo ka Ribhoi district ulapan bena ban sedang pli yo no nadu ka Shitarik Risau daga ba on sedang shwa na ka yo umsning ki yo pela pelaj ban sedang pli no kin kentup ya ka yo umsning yo umdan yo nongpo bat yo umroy tang ba on sedang shwa no umsning nakaliang urang basnong umsning proper B ubalong ru uskatri ki kamyo ne ka CCMC ulai thu bay ka jingsdang pliyo kalong katkum ka jing ai jingbit na ka deputy commissioner ka Ribhoi district Henry ula kerpat iki pajba bakin bu renti iki kendon sarkar bat onom syaru banyalam khulung ki bahapo shipos nam karta light tang kitu ki bana kidaw ki bamla kiar ke so burung dia ki para khas memang melihat angkat ke masnong mahap tahu dalam sini di dekat tempat sendiri kaba hadirin bang ayo dah penuan ni noyo hangi sampai mamliam south video yo nampak yo muslim yo dan yo moro ya kali kai sedang na yo muslim apa Shitarik menteri noyo mantai ke noyo to suri kuno ne ultam na mata kayo kanam khan mungkin burung hidup itu bah yang terpas ya hari koro itu koro yang singgah pakai terjual di tempat apa di nah itu koro di sekretari atau komiti juga macam komiti Muslim kan ini makanya dapat kumka notification dan ka order ke Pak Ai nak kalian jom ke Deputy Commissioner di Ribhoi District kata kan retrik jom di benar September ada we bala ai jingbet bani lapan plino ya yo tentang ini keren hari ini Muslim yang mentang kasih nak kalian ke Muslim Market COVID-19 Management Committee hadir mana kalian jom ipaim jom kahima melim ila ya ka jingbet apa limbang undertaking ba nakal yang kahima para shinti bantun biang bantun bet bantun ya renti ya kajing lino ya dio hapo Ribhoi bro mata asli ha kabide ba kini meeting jong komiti nilai syok perhat ba instan kumagong chairman ba tayo muslim instan nadu ka Shitarik jong benai Oktober 2000 we jika ni komiti ka kerpat kabanikong ya baro kinong siyong dukan kinong siyong yung kayo muslim kabahap so kahima malim la kerpat yaki bakin sobha banwan ra ya ka certificate hak by day bat ka vaccination baro kinong siyong dukan kinong siyong yung basa kinong ra ya ka certificate bantun sisa bakilan ay ya ketika nang mana kalian ke komiti nila bani ya kebenengkam bantun banwanta istiker kabide bat vaccination bat jongsi baru memang sembukan de lakar paru nakale komiti ya kinong songyo bakinyele tak bala ban burenti ya ka SOP nani ka jingbetha nakale sorta kata kalon kabawan kinong wan thit jingthit kinong di bat kinong wan thit jingthit kin sobha banden ya kata kamas bat kat bala banele khoi dia suba banamdan ke jingbia pathan hakim ti besingkin kata kali ke jing tempat na komiti ban ke jing tempat na komiti kalong ba ya kinong wan yo pa ba kinong wan yo baro kin sobha banya den ya kamas bat unjuru banele kat bala banamilum yalum lumbrung than ayo ha bat ele kat bala banya den ya kamas bat bambur ti ya jing betha ya sarkan
bat kamar jingkar pat kalong ba shobha wat wan yalam le ki klung khna sapo yo sapo han khamtam le ki tu ki ba hapo ka sikus nang karta shobha bawat wan yalam le ki klung khna sayo sahat lain stang ki daw ta ya kum kawan kapang ba stom na ne ka jingwan sim dawan kunta tete